mibeko ekotambwisa mokili oyo. Mibeko ya kimbangu. Mibeko ekotambwisa mokili oyo. Mibeko ya kimbangu. Afrika, Amerika, Asie, Europa, Oceani, boyokanga. Ofongola matoi boyokanga lobana ngai kimbangu kyangani bana boyokanga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to silisi eteni ya liboso ya programme na biso pe tokoti na eteni ya mibale. Lelo mokolo monene mokolo molomingo dimanche le 10 janvier 2016 tolandi matei mapesami biso na papa révérend Mpezo Zayana. Ye azali motei na école de formation biblique matei mauti na mikanda mibale asili kotangela biso mukanda ya liboso psaume de David 34 versets 8 à 22. Mukanda mibale Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Kaka na mukanda ya Exode akei azongi sima na chapitre 17 versets 8 à 14. 8 à 14. Tolandi nabokebi nyonso ndenge atangeli biso mikanda pe ndenge alimboli biso yango mama na likambo tobomba pe tosalela mokolo ya suka tobikisama na biso auti kokomela bana na ye na lingomba na ye mobimba. Mokanda ezali kolobela pe kolendisa mibeko bizaleli ya kitoko esengeli ezala na mondimi nyonso afandi u andimi kofanda na Yerusalemi, ville sainte ya nkamba. Makambo mibeko yango ezali ya sikate pona biso bana bandimi ya papa Simon Kimbangu. Pambate tata Simon Kimbangu asila kobongisa yango uta 1921 na ebandeli ya mosala na ye pona efandeli malamu kati na Yerusalemi. Lokola mibeko yango etali mboka Yerusalemi mboka bule administration ya ville sainte epesameli mokumba ndingisa na yeme tata mokonzi wa bule pona kofaire appliquer yango etosama na mutu nyonso. Tokosenga ngola matoi pe bolanda yango malamu pe ekamusa bino te tango nyonso tokobanda kozongela yango pe kolobela yango na yango tosengi na bandimi nyonso baye bazali banda bakota na kati ya temple pe avec l'autorisation expresse du chef spirituel et représentant légal de l'EJ-CSK, sa divinité Simon Kimbangu Kyangani, nous allons donc vous donner lecture intégrale de sa lettre adressée à tous ses enfants partout où est implantée son Église à travers le monde, au comportement et attitude à afficher pour être en ordre avec la ville sainte. Ces dispositions, ces mesures ne nous sont pas totalement
étrangère, car en tant que kimbanguistes avertis, nous les observons et les pratiquons au jour le jour. De suivre attentivement la lecture de la dite lettre et d'ores et déjà, nous attirons votre particulière attention en vous avertissant d'avance que nous reviendrons régulièrement là-dessus les jours à venir. Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, le chef spirituel représentant légal. Au révérend président délégué des collèges exécutifs nationaux de l'EJCSK, tous. Aux révérends représentants et délégués provinciaux, départementaux de l'EJCSK, tous. Aux révérends pasteurs, responsables des paroisses dans les pays où n'existe pas de collège exécutif national, tous. Aux révérends pasteurs de territoires, de communes, de municipes, de communes, des municipes, des mairies, des secteurs et sections, tous. Aux responsables des mouvements, associations et services spécialisés de l'EJSK, tous. Aux fidèles kimbanguistes, tous. Kwa muda za dibundu mintuadisi miamabundu munansikansi beno baonsono. Kwa muda za dibundu ntwadisi miamabundu munansikansi munabizunga bia binene beno baonso. Kwa muda za dibundu ntwadisi mia fokola munansizozo zilembolo twaduswa kwa mbuta za dibundu ntwadisi myabizunga bya fyoti ye bya zimbanza bya onsono munansikansi beno baonso. Kwa mbuta za dibundu ntwadisi myabimvuka bya minkwikizi binjimbidi ye bisalu beno baonsono. Kwa minkwikizi mya dibundu dia kimbangiste beno baonsono. Objet, comportement et attitude à afficher pour être en ordre avec la ville sainte de Nkamba. Ngudiansamu kalulu yefuka bifweni mukala wasikila mumbanza ya nlongo Yerusalemi diampa. Révérends et chers enfants, au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous félicite de votre abnégation, de votre volonté, de votre contribution sans faille et surtout de votre détermination aux travaux de construction de la ville sainte, d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem et en particulier du musée Papa Simon Kimbangu. Batata mintuadisi yebana bami. Munkumbu tatu zanlongo se mwana yemwanda velela. Lutambula mavimpi mazola yengemba matukidi kwa mono weno se mumfumu yengena wayangalala mumona kikesa luzolo lusalusu lwabiza yelundata lweno bilutasonga muna bisalu bya ndungulu ambanza ya nlongo Nkamba Yerusalemi diampa yesungula ndungulu anzo andundulu akinkulu kia tata Simoni Kimbangu. Mes chers enfants, je voudrais ici attirer l'attention particulière de chaque fidèle kimbanguiste responsable pour que vous puissiez lire minutieusement et comprendre la dimension spirituelle des messages prophétiques
et recommandations divines que Papa Simon Kimbangu avait reçues de son Seigneur Jésus-Christ pour que notre corps spirituel et physique puisse être disposé à servir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bana bame, ikululombele, beno baonso no tuka minkwikizi, ye mintua disi miadi bundu dia tata Simon Kimbangu, luatoma kundanda ye kumvisa mukatikia sonokiki nzolele kulusonga nene ye umpwenya wansamu miabikulua kwa tata Simon Kimbangu ye lutumu bonso buka tambudila kwa mfumu wetu Yesu Kristo mpasivo nitu zetu fuka ya kinitu ye ya kimwanda biakala biakubama musadila nzambi wa sedieto mwana ye mwanda velela. Tout au début de son ministère en 1921, Papa Simon Kimbangu prophétisa et annonça la sainteté de la ville sainte d'Nkamba, la particularité de son église qui est l'église du Saint-Esprit, Notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que la ville sainte d'Nkamba devenait désormais la nouvelle Jérusalem. Et, comme dans l'ancien Jérusalem, elle accueillerait les nations du monde entier, sans discrimination de race, de langue ou de religion. Munamvu wafunda di mosi nkamavua ye makumole ye mosi. 1921, Tata Simon Kimbangu muna mbantukulu asalukiani wa bikula ye wasamuna nsamu wa bundlongo bwa mbanza velela inkamba ye bwa dibundu ya mbeve anlongo mfumu eto Yesu Kristo wazaisaidia kavo mbanza velela nkamba yikitukidi tuka munatandukina Yerusalemi diamba yebonso budia kadila muna Yerusalemi diankulu sikatambula makanda yezindinga batuka muna konso konko ya yanza kondwa kwa kabula mindele yebandombe makanda ye zindinga ye mabundu. C'est comme cela que Papa Simon Kimbangu avait préparé ses fidèles, ses contemporains, pour qu'ils puissent se conformer au règlement, à la tradition, aux principes inaliénables et aux lois divines qui régissent la terre sainte d'Nkamba, Exode 3, verset 5, afin d'y trouver le salut de leur âme. Ngeti kulubambula pardon mudiodio Tata Simoni Kimbangu wasikidisa nkangwani yezimbandu zau mulanda yesadila nsikulusu kisinsi kinkulu kya kondwa mpasi batambula mpuluzu amiela miaou. Conformément à sa doctrine, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, fondée en Kamba le 6 avril 1921, est une église chrétienne, africaine, d'origine congolaise, aujourd'hui universelle, fondée sur la non-violence et apolitique. Elle institue que tout kimbanguiste, partout où il se trouve, doit, ainsi que l'avait dit Papa Simon Kimbangu en 1921, observer et appliquer les 10 commandements de Dieu et respecter
l'autorité étatique établie, ainsi que les lois du pays, car toute autorité vient de Dieu. Romains 13, versets 1 à 2. Landila longo evo nsiku nyandiatu sulu adi bundu dieto doctrine eto di bundu dia mfumu wetu Yesu Kristo vabanza kwa ntumwani ya sikisiki tata Simoni Kimbangu di Bokolo Mkumbu Église Kimbangiste dia Bantika le 6 avril 1921 yidi bundu dia Kristo mukati kwa Afrika yedina yesina munsi ya Kongo dia kati wunu di yalangene munza ya mvimba idi bundu kadizolanga mianguko yekadi talanga mambu matadi di politike ko di bundu dieto di siki disanga kwa konso nlandi watata Simo Kimbangu konso fuluka vuende bonso boavo watata Simo Kimbangu muna 1921 kalunda kakala yevangila nsiku 10 ni tata nzambi yezitisa kimfumu kya luyalu kya nsi yoyo twena nsi eto yensiku nyansi kadi kimfumu kya onsono kwa tata nzambi kitukanga. Ainsi, je vous rappelle la tradition, la coutume, la doctrine kimbangiste, les lois, règlements nous légués par Papa Simo Kimbangu et répétés par nos trois papas, Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph, afin qu'ils deviennent pour nous un devoir sacré, nous permettant de demeurer résolument sur la ligne de conduite qui doit nous amener vers Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit. Psaume 78, versets 1 à 7. Ngeti kulubambula moyo mumina nsiku yeki nkulu kia tusisila tata Simo Kimbangu yibiobio batata banlongo Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon ye Papa Diangenda Kuntima Joseph bakutu bambu dingi moyo mpasivo twa yukwa bio bia kituka kalulu bia nlongo mpasi bia tusadisa mulembo tengama yesikila kaka munanzila ya nlongo yina yifeti kutuluakisa kwa yani kibeni tata Simoni Kimbangu wa Mwanda Velela. Mes chers enfants, je vous demande de vous conformer aux orientations, aux lois et règlements ci-après énumérés pour que nous puissions être en ordre avec les principes, les règles, la tradition, la coutume, la doctrine et les lois de la ville sainte de Nkamba tels qu'ils avaient été définis depuis 1921. Matthieu 5, versets 34 à 35, Psaume 48, versets 1 à 2. Bana bame yikululombele lwa diatila mulutumu lwa sikila mumina yeminsiku bonso bwena ndandani amiau mpasivo lwakala bazikuka munansiku mina fuka kalulu kinkulu mavanga yendiatwilu mumbanza ya nlongo Nkamba bonso buna dia siku duswa muna 1921 nsiku. Dès l'arrivée à l'entrée de la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, il faut
obligatoirement se dessoucher devant le poste des surveillants. Exode 3, verset 5. Bulueki vanankotolo ambanza ya nlongo nkamba Yerusalemu diamba muntu wa wonsolo kafotivula nsampatuzani mumalu vanantwala nzo a kisalu a miyingidi mutu nyonso soki akomi na nkamba mboka bule Yerusalemu ya sika esengeli na ye alongola basapatu kuna na poste 1 liboso ya ba surveillant. Demeurer déchaussé pendant tout le séjour à la cité sainte. Mundu waonsono kolokena mukati kwa nkamba kalendi vuata nsampatu mumaluko. Tango mobimba oyo ofandi na mboka bule okoki kozala na sapatu na makolo te. Ne pas faire du bruit, ne pas crier et ne pas siffler dans la cité sainte. Mumbanza ya nlongo kamusiuluanga mazuko kabavovanga ndinga andako yekaba sikanga mioziko. Awa na mboka bule tokotiaka makelele te, tokolobaka na mongongo makasi to mulai te, pe tokobetaka basifle te. Ne pas cracher ni jeter de la salive sur le sol de la ville sainte. Mumbanza ya nlongo kamulobuluanga mante yevokololo ko yempe mvindu ya onso ya nitu masuba pe doti ifweti loswa kaka muna bifulu bina bya kubukwa mukati kwa mbanza ya nlongo awa kati na Yerusalemi na colline sacrée tobwakaka soi te pe tobwakaka krasha te to pe salte nyuso ya nzoto yango esengeli kotia yango na bisika biye dibongisama awa na kati ya mboka bule. On ne fume pas ni cigarette ni chanvre. On ne consomme pas d'alcool ni de drogue et il est interdit d'en vendre sur toute l'étendue de la ville sainte de Nkamba. Mumbanza ya nlongo kamunwinuanga nsunga sikaliti yevodiamba ko kamunwinuanga yevotekolwa malavu mankolwa yevo konso lekwa kiankolwa ko awa na kati ya Yerusalemi. Tomelaka cigarette te, tomelaka diamba te, pe tomelaka masanga nyuso oyo elangwisaka te, pe tokoki koteka yango kati na mboka eye te. Il est interdit de se quereller ni de se battre dans la ville sainte. Ceux qui se battent et se font expulser sur le champ. Mumbanza ya nlongo kamuzonzuluanga yevonuanako. Muntu waonso buidi mukubu dedio uvai kuswanga mukamba munanzaki za onso. Awa na mboka bule. Awa na mboka bule toswanaka te, tobundaka te, oyo nyuso akwei na mbeba ena
bakobimisaka ye immédiatement. Il est interdit de jeter des immondices sur le sol de la cité sainte. Mumbanza ya ndongo kamutubuanga matiti yovupapela vantotoko awa kati na mboka bule tubwaka kamatiti to papier na mabele te mabele ya mboka et sainte. Les hommes ne doivent pas se couvrir la tête d'un chapeau dans la cité sainte. Mumbanza ya ndongo batata kabavuatanga mpuko awa kati na Yerusalemi batata bakoki kozipa mituna bango na ekoti te to tokoki kolataka ekoti te. Ne pas exulter de joie en plein temple. Mukati kwanzo anzambi kabasanga biyeke yeke ko awa na kati na temple tokoki ko exploser de joie te tokoki ko lakisa esengo na biso te ndakisa tozali libanda. Il est recommandé d'observer les heures de prière à la cité sainte. Daniel 6, verset 10. Mumbanza ya ndongo dia siku duswa muzitisa ndango za onsono za bisambu. Awa na mboka bule babeta sete to respecte bangonga inso ya lo sambo. 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 22 heures, 24 heures, 3 heures, et bongo na bongo. Ne pas couper des arbres ou des branches d'arbres frais. Mumbanza ya ndongo kamuzengwanga nti wa mazako awa na Yerusalemi bakokataka nzete ya mai te. Ne pas courir dans la cité sainte. Mumbanza ndongo kamuzio kuanga ndinuko awa kati na Yerusalemi na colline sacrée tokoki kokimaka mbangu te. Ne pas circuler à vélo dans la cité sainte. Mumbanza ya ndongo kamuzio kuanga ndinuko donc mukati kwa Yerusalemi mumbanza ya ndongo kaba mantanga mubisikaleti evo mveloko donc awa na Yerusalemi tokoki komataka na vélo ou bien bicyclette T. 14. La traversée de la zone comprise entre les tribunes d'honneur, le mausolée, l'éminanciature et la résidence du chef spirituel et représentant légal est strictement interdite aux motos et véhicules privés. Mumbanza ya ndongo makumbi ye bisikaleti bya tia bya nzenza bya kanukunwa muyokela mufulu ebi tukabanzala kidia tuluanga defile yensinsani kunimanzo anzambi mbela mbela kinlongo ye ntwalanzo atata mfumwa nlongo mfumwa dibundu awa kati na Yerusalemi bakamilio pe babicyclette to bamoto e pekisami na koleka na bisika biye esika tokosalelaka défilé ou bien nsinsani na sima ya ndako ya nzambe to pe pembeni ya kinlongo pe liboso ya ndako ya tata mfumwa nlongo mokonzi ya lingomba. 15. Ne pas cueillir
des fruits sans autorisation. Mumbanza ya Ndongo kamu koluanga mbutu zanti kondwa kwa luveko awa na Yerusalemi toko bukaka bambuma ya banzete sans permission te. Ne pas pratiquer le métier de guérisseur ni de devin dans la ville sainte d'Nkamba. Deutéronome 18, 10, 11. Lévitique 19, 31 et 26 à 27. Mumbanza ya Ndongo kamusadi luanga kinganga yevo bukila mukisinsi yevo sadila kibikudiko awa na Yerusalemi. Bako salaka kinganga kisi te, bako bikolaka makambo te tope kozala donc mbikudi et pekisami makas. Et sur l'étendue de la cité sainte en dehors des cuisines officielles de l'église. Ndongo kamula luanga bizungunzungu tulwa maziku mpamba muna bikuku ya bifulu bina ya sidisa dibundu awa kati na Yerusalemi tokoki kokabola cuisine te, tokoki lamba séparément te, kokisa bipai nyonso kaka na kuku ye bisila kobongisama na lingomba. Ne pas accéder dans le mausolée avec des objets quelconques. Mukilongo mukotuanga yelekwa tango tobongami tokende kobonga na mausolée tokoki komema eloko mokote. À l'intérieur comme à l'extérieur du mausolée, il est recommandé de ne toucher rien, notamment aux fleurs. Mukati yevokumbazi akinlongo ya kanukuwa simba mvuma yevokonso kati pelibanda ya mausolée pekisami kosimba loko nyonso, surtout bafleur tope eloko nyonso oyo ezami kati mausolée. Des études de recueillement permanentes dans le mausolée. Mukati kwa kinlongo muntu waonso kafuki kukiyala kukibomba yevoka fuka kati na mausolée tono esengeli yazala na discipline na limemia. Après l'honneur du soir au chef rituel, les hommes et les femmes ne doivent plus être ensemble. Kunimanzitu nkokila ya tata mfumwanlongo bakento ye basala kabalendi kaladiata fuluki mosiko sima ya honneur ya tata mokozi wa bule kwa tata pe mozi sengeli la lisu esika moko te babilolo mibali epai basi et à la cité sainte, il n'y a pas de marché, c'est-à-dire ne pas vendre ni acheter dans la cité sainte. Mumbanza ya Ndongo kamutekwanga yevumbu kati na Yerusalemi. Eka pe tosomba te. Mes chers enfants, depuis 1921, il est strictement interdit de tirer une photo en bas de Papa Simon Kimbangu lui-même, de sa femme, de ses 3 enfants. Il fallait une autorisation
C'est pourquoi, depuis 1960, nous avait appliqué cette rigueur défendant ce kimbangiste de tirer des photos, d'effectuer des reportages avec caméra et vidéo sur la famille, sur la cité sainte de Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Quiconque voudrait tirer des photos ou effectuer un reportage filmé doit avant tout filmage, obtenir l'autorisation du service de presse et information Mbangis. Banabame, tuka mvu wafunda dimosi nkamavu yemole yemosi 1921 diaskanuku mukanga evo ebola photo ye bifwa nuswa image tata Simoni Kimbangu yemosi nkani yevo bana bani batatu kondwa kwa luvi idiao tu kama mvua mvua ye makuma samba tozant masemeto tatu masisa nsiku owo dibundu diam nsiku owo basiami owo tu kama bakento bana bau ye longo nkamba Yerusalemi dimpa udiodio ndi levanga fuka kekyo kafuete bakante ve lwa bobo batalanga ye batwa disanga kekyo landila nsikulusu za ibundu banangayi da 1921 maki était mutu mokote akoki kozwa photo to image ya nzoto ya tata Simoni Kimbangu Yemei mwasi na ye molongani na ye to pe bana na ye misatu soki ozwi permission te na yango kobanda 1960 batata na biso babetaka sete na mobeko eye na lingomba mobimba mobeko eye elendisaki bango batata na biso banzoto batata na biso basi na bango kati na mboka Yerusalemi Nkamba Yerusalemi ya sika mboka bule na yo oyo nyonso alingi kosalela c'est-à-dire ko pratiquer ezali ena kozwa ba photo esengeli kozwa liboso ndingisa ya bayeba kotambwisaka la eye c'est-à-dire service ya presse mbangiste. Avant de prendre le bain sacré à Sima Mpumbu, il faut prendre des dispositions préalables, notamment vous lavez d'abord ailleurs avec ou sans savon, et il faut être donc propre physiquement avant de venir à la source bénite. Kuna mazama ntambu kabayobilanga mwasiko vuata kupe kianda mubatata kabayobilanga musabuniko voyiba kendo baputi vuatanga binkutu bya njulumuna jip yevo nlele ufwetangulwa munsinga yekitambala kilendi kondwa ko kuna mtu na mai ya ntambu oyo tobengi sima mai ya sima moto nyonso esengeli liboso ete akende kosokola kuna esengeli akende kosokola d'abord na mai mosusu pona basi esengeli na bango kolata bilamba ya milayi jupe ou bien robe elamba esengeli
akanga yango na singa pe kitambala ekoki kozala te na mutu